I nakon 150 godina planova, dokumenata, te sudski dokazanih kulturocida, urbicida, masovnih zločina i na kraju genocida, Velika Srbija je ostala samo mit. Taj mit je rođen u glavama austrijske diplomatije. O toj mogućnosti razmišljao još knez Metternich u vreme Prvog srpskog ustanka, ali to nije bila nikakva zvanična teza austrijske politike. Da Srbija, ako priđe Rusiji, a prići će sigurno, to je bio taj mit, to uobraženje, da će prići Srbija Rusiji, onda će ići na stvaranje velike srpske države. Tako je krenuo taj mit. Ovaj takozvani mit nastaje 1844. Načrtanije. Državnički dokument čijih se ciljeva uz istina modifikovane metode kao svetog pisma pridržavaju svi ključni srpski političari posljednjih 150 godina. Ovaj dokument bio je i ostao osnova za sve planove i ciljeve. Međutim, bez obzira na svu eksplicitnost dokumenta, vodeći srpski intelektualni krugovi i predstavnici krovnih nacionalnih institucija osporavaju bilo kakvu vezu ovog dokumenta sa budućim 150-godišnjim djelovanjem. Nijedan srpski nacionalni program zvanični koji je sprovođen nije bio velikosrpski. Ako Srbija dobro projesapi, šta je ona sada? U kakvom se raspoloženju nalazi i kakvi nju narodi okružuju? To se ona mora uvjeriti u to da je ona mala, da ona u svom stanju ostati ne smije i da ona samo u sojuzu sa ostalim okružujućim je narodima za postići svoju budućnost, svoj zadatak imati mora. Jedna od glavnih osnova označava se načelo pune vjerozankovske slobode. Ovo načelo morat će svim hrišćanima, a ko zna, povremenu i nekim muhamedancima dopasti se i zadovoljit će ih. To nije bio nikakav hegemonistički program. A pogotovo nije bio nikakav javni program. I napokon nije ga ni pisao Srbi. To je bio jedan dokument koji je čuvao kralj kod sebe, šta ja znam. Istina je da načrtanije nije nastalo u Srbiji. Pod uticajem jednog od prvih srbijanskih političara iz vremena Obrenovićeve Srbije, Avrama Petronijevića, u francuskom egzilu ga je napisao češki ustanik František Zah, i to kao podlogu za ujedinjenje južnih Slavena, kao tampon zonu između Rusije i Austro-Ugarske. Međutim, Garašanin ga prisvaja, uz na izgled male, ali suštinske preinake. Umjesto ujedinjenja južnih Slavena, Garašaninovo načrtanije zagovara ujedinjenje svih srpskih zemalja. Iz ovog poznanja proističe čerta i temelj srpske politike, da se ona ne ograničava na sadašnje njene granice, no da teži sebi priljubiti sve narode srpske koji je okružuju. Izuzmemo li tadašnja dešavanja nad Maorima, australijskim i američkim domorodcima, Srbija, to jest srpska vojska, u prvim velikosrpskim pohodima Balkanskim ratovima čini genocid, što je ujedno bilo i jedno od prvih istraživanja anticivilizacijskih djelovanja u Evropi. Od vremena stvaranja nacionalnih država na Balkanu, dakle prvo od vremena Prvog srpskog ustanka, a zatim i od Grčkog ustanka i stvaranja Grčke, smatralo se, da tako kažemo, normalnim da se protera lokalno muslimansko stanovništvo iz država koje su nastajale. I u tome se tada nije video nikakav zločin. I ta vrsta tradicije ostala je tokom čitavog 19. veka na balkanskom prostoru i dovela je do izuzetno velikih zločina u balkanskim ratovima. Kada su nastupili balkanski ratovi 1912. godine, sve tri strane ili sve četiri strane, dakle i Srbija, i Grčka, i Bugarska, i Crna Gora, smatrale su da sa teritorija koje će im biti pripojene, koje su vojno osvojene ili oslobođene, zavisi kako se gleda, treba ukloniti muslimansko stanovništvo i da je to potpuno legitimno. Međutim, u to vreme se u međunarodnoj zajednici već pojavila ideja da takva vrsta, danas bismo rekli etničkih čišćenja, spada u masovne ratne zločine i zbog toga je poslata ta Carnegieva komisija koja je ispitala zločine u balkanskim ratovima i pokazalo se da su prvo sve strane
činile sve što su mogle da čine, podrazumevajući i ubijanje muškog stanovništva, podrazumevajući paljenje sela, ubijanje stoke, da bi se izazvao progon tog zapravo poljoprivrednog stanovništva, koje inače teško oterati sa zemlje. To su ljudi vezani za zemlju. Dakle, potrebno je počiniti zastrašujuće zločine da bi ti ljudi ostavili stoku, ostavili kuće, imanja i otišli u nepoznatom pravcu. Prema tome, tada se pojavljuje prvi put ideja u međunarodnoj zajednici da su to stvari koje se ne smeju raditi. Cijele oblasti sela su pretvorena u pepeo. Nedužno stanovništvo je masovno masakrirano. Nezamislivi akti nasilja, pljačke i divljaštva svake vrste, to su sredstva koja su primjenjivana i još primjenjuju srpsko-crnogorska vojska s ciljem potpunog preinačenja etničkog karaktera oblasti naseljenih isključivo Albancima. Paljenje sela i protjerivanje stanovništva je normalna i tradicionalna pojava u svim balkanskim ratovima. To je običaj kod svih ovih naroda. To su mogle da spriječe samo izričite naredbe iz Atine, Beograda i Sofije, i to samo ako bi crkve i vojne organizacije podržale odlučnost njihovih vlada. Sve ovo govori o tome da suština velikosrpskog projekta i nije u njenoj politici. Politika je posljedica. Suštinska poluga je kulturni model, tradicija koja je velikosrpsku ideju dovela gotovo do antropoloških razmjera. Daniel Goldhagen, nemački istoričar, je napisao knjigu Hitlerovi dobrovni dželati. On je dokazao na osnovu dokumenata da je antisemitski kulturni model u Nemačkoj nije došao sa Hitlerom, nego je stvaran 100 godina pre Hitlera, kroz nemačku kulturu, kroz nemačku nauku, kroz nemačku politiku, i da je Hitler samo bio vrh, ajde da kažemo, tog ledenog brega. To je način na koji su vaspitane generacije, to je način na koji su obrazovane generacije, to je način na koji se, da tako kaže, misli. To su epske pesme koje se pevaju kad ste mali, koje onda zatim učite u školi. Prema tome, to je čitav jedan koncept mišljenja. Srpsko društvo već odavno u lektirama ne izučava književnike poput Radoja Domanovića. Istorija koju je svjedočio Dimitrije Tucović oduvijek je i bila tabu, ali su zato djela Dobrice Ćosića ne samo obavezna lektira, već i prestižna literatura. Na Kosovu je polju izginulo sve što je sijalo i što je bilo verno. Samo su neverni na Kosovu preživjeli. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha. Popovićeva knjiga o Milutinu, koja je do danas među 10 najtiražnijih, ili Draškovićev nož, film Boj na Kosovu ili mnogo raniji, 81. Banović Strahinja, koji je zapravo hrvatski film, ali po Mihizovoj drami, višedecenijska obrazovna i udžbenička insistiranja na kosovskoj i hajdučkoj epici, pa sve do uobičajenih žargonskih fraza u kojima se ne vidi ništa nakaradno, poput one za ravnodušnost, prolazi kao pored turskog groblja. I ovaj princip kulturnog djelovanja s ciljem da se katarzično svi drugi sjete srednjovjekovnih korijena i njima vrate uz unaprijed određen aksijom da su oni srpski. Verovalo se da je muslimansko stanovništvo Bosne uglavnom srpsko stanovništvo koje je primilo muslimansku veru. Kao što su u Hrvatskoj opet verovalo da je to većinski hrvatsko stanovništvo koje je primilo muslimansku veru. I to su istorije koje su se učile na taj način i samim tim se verovalo ili da će se oni setiti svog srpskog, odnosno hrvatskog porekla, ili da će odbaciti svoju veru, ili da će to etničko, da tako kažemo, ili kako su oni govorili, rasno poreklo biti jače od ovog naknadno stečenog verskog identiteta. Prema tome, to je bilo ono u što se verovalo i u nauci i u što se, na čemu se zasnivala politika. Hrvatska se tretira kao predziđe kršćanstva u borbi protiv najezde islama u Evropu. I ta sintagma postaje ideološki izvor genocida nad muslimanima Slavonije, Like i Dalmacije.
a u Crnoj Gori i Srbiji pod drugim ideološkim geslom vodi se istraga poturica, ubijanje, pokrštavanje i progon Ilira i Slavena koji su primili islam. S početkom 19. stoljeća Srbi pokreću svoju prvu bunu pod vodstvom Karađorđa Petrovića, vožda iz Crne Gore. Godine 1807. razulareni ustanici ulaze u Beograd, dotle tipični orijentalni grad sa preko 100 džamija, sa mnoštvom sokaka, česama, hamama i imareta. Za 20.000 muslimana u beogradskom pašaluku nastupili su crni dani. Samo manji broj ih je preživio tako što su se proglasili ciganima. Žive i danas u Srbiji, s muslimanskim imenima, ne znaju ni jednu romsku riječ. Hati šerifom iz 1830. godine turska i srpska vlast su se dogovorile da se svi muslimani moraju iseliti iz Srbije u roku od 5 godina. U Beogradu je sredinom 19. stoljeća ostala samo jedna, Bajrakli džamija, sa džematom od samo 30 muslimana. Najveći pjesnik Srba i Crnogoraca, vladika Petar II. Petrović Njegoš sa Cetinja, u svom spjevu Gorski vijenac, opjevao je istragu poturica. Uz epske pjesme o boju na Kosovu, svaku srpsku i crnogorsko dijete ovaj spjev od 1848. godine do danas recitira kao sveto štivo. Ođa riče na ravnom Cetinju, zaudara zemlja Muhamedom. Kako je to i bilo zacrtano 1914. Velikosrpska biva pretočena u južnoslavensku ideju. Uzaludni su bili već tada jasni glasovi srpskih socijaldemokrata poput Koste Novakovića, Dimitrija Tucovića, Dragiše Lapčevića, okupljenih oko radničkih novina, a koji su upozoravali na svu pogubnost takve ideje. Ideje za koju se već tada pisalo da je nastala na zločinu. To bijahu varvarski krematorijumi u kojima je sagorilo stotinama živih žena i djece, i dokle su ustanici zarobljene srpske oficire i vojnike razoružavali i puštali, dotle srpska soldateska nije štedjela ni njihovu djecu, žene i bolesne. Imperialistička Srbija, pan-Srbija, se pojavila sa svojom pan-srpskom dinastijom i pan-srpskim militarizmom. Ovaj novi militarizam, surov, okrutan, nemilosrdan, sanja o povratku Dušanovog carstva i pokušava da dostigne u sljedećih 10 godina imperijalne sile koje postoje stotinama godina. Godine 1917. obznanjena je Krfska deklaracija kojom se utemeljila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Iako treći narod po brojnosti u takvom kraljevstvu, Bošnjaci nisu ni pozvani na Krf, a kada se 1. decembra 1918. formirala prva Jugoslavija, ovaj narod je u potpunosti eliminisan iz bilo kakvog odlučivanja. Srpski predstavnik na Krfu Stojan Protić uzvikuje: Kada pređe naša vojska Drinu, daćemo Turcima 24 sata, pa makar i 48 sati da se vrate na pradedovsku veru, a što ne bude htelo, to poseći kao što smo u svoje vreme uradili u Srbiji. Umjesto demokratske zajednice svih južnoslavenskih naroda, u novoj državnoj tvorevini Jugoslaviji velikosrpski program Ilije Garašanina, Vase Čubrilovića i budućeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Ive Andrića počeo je da se ostvaruje. Bošnjaci se organiziraju u političku stranku, Jugoslovensku muslimansku organizaciju, JMO, kojoj je zabranjeno da se nazove bošnjačkom, predvođeni dvojicom izuzetnih lidera, Hafizom Džemaludinom Čauševićem, Rejsulemom i doktorom Mehmedom Spahom, vođom te političke stranke. Muslimanska ruka suživota i međunarodne tolerancije u državi Ujedinjenih naroda prezreno se odbija, iako je jedan dio njih zajedno sa Srbima i Francuzima izvojevao pobjedu nad Austrijancima u Solunskom frontu. Malo je poznato da je spomenik neznanom junaku na Avali pokraj Beograda u stvari priznanje jednom sandžačkom muslimanu, učesniku Solunskog fronta, neustrašivom borcu Sulejmanu Baliću. Muslimani trpe povremene četničke zločine, pišu predstavke, nemoćni da pomognu sunarodnicima u Sandžaku. Godine 1924. tamo se dogodio nezaboravan zločin. U selu Šahovićima uz plastove sijena zapaljeno je i poklano 600 zavezanih muslimana. Zločin je uslijedio nakon ubistva koje su počinili Crnogorci, kako se kasnije ispostavilo, a za koje su optuženi muslimani. Selo je preimenovano u Tomaševo,
Preživjele porodice bježe u Bosnu i Tursku, a u njegovoj pitomoj dolini više nikad nije rodilo povrće i voće po kojima su besmrtni Šahovići bili poznati. To je i danas pusta, besplodna zemlja. U Evropi je već započeo Drugi svjetski rat. Njemački fašizam nadire. Obezglavljeni, bez političkog vođstva, bosanski muslimani su se ponovo, sada stravičnije nego ikada ranije, našli u raljama između Srba i Hrvata, pred ponorom svoga nestanka. U Hrvatskoj vlast preuzima ekstremni ustaša Ante Pavelić, čija Hrvatska stranka prava negira nacionalnost i državu Bošnjaka. U sporazumu sa Nijemcima i Italijanima Pavelić formira profašističku tvorevinu NDH. Srbija je potpuno dezorijentisana dočekala naciste. Nakon 3 godine, uslovno rečeno lutanja, podijeljena između čvrstog Nedićevog saveza sa Hitlerom i kraljevog bivstvovanja u Londonu, pred kraj rata, kada je kraj nacizma već bio izvjestan, u novoj konstelaciji odnosa pokušava osmisliti novu državnu zajednicu. Bilo je to januara 1944. u selu Ba. Osnovna greška u našem državnom uređenju bila je što 1918. godine nisu bile udarene granice Srbije. Ta se greška mora ispraviti danas ili nikada. Te se granice danas moraju udariti i one moraju da uhvate celo etničko područje na kome žive Srbi sa slobodnim izlazima na more za sve srpske oblasti koje su na domak mora. Na Svetosavskom saboru učestvovali su predstavnici svih srpskih parlamentarnih stranaka Jugoslavije. Autori deklaracije su ugledni političari i akademici Srbije, poput Slobodana Jovanovića ili Dragiše Vasića, okupljenih u srpskom kulturnom krugu, a dokument je u javnosti poznat kao Moljevićev program homogene Srbije. Tada prvi put izvanično biva uspostavljena karta Karlovac-Karlobag-Virovitica. I ponovo, kao i načrtanije, ovo nije nikakav zvaničan dokument srpske vlade. Čak se radi o beznačajnom dokumentu. Kongres, to je pokušaj da se parira Avnoju, drugom zasedanju Avnoja, o federalnoj državi. Prihvatit će se federalna država, ali ne sa 6 federalnih jedinica, nego sa najviše 3. Srpsko-hrvatsko-slovenačka. I tu je onda dolazila do izražaja ta sklonost ka stvaranju jedne velike srpske države u kojoj bi bile obuhvaćene sve teritorije na kojima Srbi žive. I to se pod tim se podrazumeva, razume se i Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Tako da to jeste velikosrpski program, ali... Varajući Nijemce i englesku diplomaciju, Srbi osnivaju zloglasni četnički pokret na čelu sa pukovnikom Jugoslavenske kraljevske vojske Dražom Mihajlovićem. Na tragu načrtanija, četnici su izradili novi velikosrpski program Homogena Srbija, autora Stevana Moljevića i Dragiše Vasića, u kome stoji: omeđiti de facto srpske zemlje i učiniti da u njima ostane samo srpski živalj, posebno imati u vidu brzo i radikalno čišćenje gradova i njihovo popunjavanje svežim srpskim elementom, stvoriti neposredne zajedničke organe između Srbije i Crne Gore, kao i Srbije i Slovenačke, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa i Bosne od muslimanskog i hrvatskog življa. Srpske zločine nad muslimanima nije trebalo dugo čekati. Po Sandžaku, istočnoj Bosni i Hercegovini, pod četničkim noževima, u jamama nestaju stotine muslimanskih familija. Muslimanska sela gore, a oni bježe. U nacionalnom sjećanju istih strašnih dana zauvijek je ostala uspomena na muslimansku djevojku koju su u Sandžaku uhvatili četnici. Prije nego što su je silovali pa potom ubili, molila ih je: poštedite mi čast, život vam halalim. Pristižu prvi četnički izvještaj Draže Mihajloviću. Rešili smo se neprijatelja. Ubili smo 5000 muslimana u Foči i Goraždu. Komandant Sergej Mihajlović.
Ovo likvidiranje, ubijanje mora biti isključivo kamom. Koljite jer treba štedeti municiju. Komandant Zaharije Ostojić. Ovo je most u Foči na kome su izvršena masovna klanja muslimanskih civila o kojima izvještava zločinac Sergej. Isti zločini ponovljeni su u Goraždu, Višegradu, Zvorniku, sve na Drini. Jedan dio muslimana politički se okreće savezništvu sa Hrvatima. Drugi traže autonomiju Bosne i Hercegovine u okviru Njemačkog rajha. Treći sa četnicima da ih mole za milost, pa da ne kolju muslimane. Apsolutna većina priključuje se ilegalnom antifašističkom pokretu što ga vodi Hrvat Josip Broz Tito, pod direktnim uplivom sovjetske Kominterne. Tito obećava zajedničku državu, drugu Jugoslaviju, u kojoj će svi narodi, pa i muslimani, i sve republike, pa i Bosna i Hercegovina, biti slobodni i ravnopravni. U Titovom partizanskom pokretu bosanski muslimani su vidjeli svoju šansu za opstanak. Nakon genocida i poraza, program je zaista odbačen. Ovaj put, za razliku od balkanskih ratova, prioritet je bila Bosna i Hercegovina. Prema svjedočenju Vladimira Dedijera, Titovog ličnog biografa, u Drugom svjetskom ratu je ubijeno 10% Bošnjaka. I bez obzira na sve, 60 godina nakon toga, u modernoj Srbiji i Srpski kulturni krug i Draža Mihajlović i Dragiša Vasić su rehabilitovani. Postali su antifašisti. Sve nacije nisu ravnopravne. Srpska nacija, na primjer, nije dobila pravo na vlastitu državu. Dijelovi srpskog naroda koji u znatnom broju žive u drugim republikama nemaju prava, za razliku od nacionalnih manjina, da se služe svojim jezikom i pismom. Prošlo je 600 godina otkad smo državu srpsku izgubili, a 200 godina traje Karađorđev ustanak za obnovu te države. I ovo što se danas dešava, to je dovršetak Karađorđevoga ustanka. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. Još nešto. Njegov način, njegove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u toj Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog naroda. Na ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Pod izgovorom očuvanja Jugoslavije, Srbija nastoji da formira novu državu u kojoj bi živeli svi sa prostora SFRJ. Nacionalistička euforija osjeća se i u Bosni i Hercegovini. Stranke na vlasti naoružavaju narod i formara vojske. U međuvremenu, u Bosni se stacioniraju jedinice JNA koje se povlače iz Hrvatske. Sve je bilo spremno za rat.
Zaklinjem se da ću braniti nezavisnost, suverenitet i cjelovitost Republike Bosne i Hercegovine. Osnivanju armije Bosne i Hercegovine prethodilo je proglašenje nezavisnosti. Na referendumu 62,7% građana izjašnjava se za nezavisnost. Srbi bojkotuju referendum i proglašavaju Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. U Hrvatskoj rat se rasplamsava. Žestoke borbe vode se oko Vukovara, Okučana, Sinja, Šibenika. Ratko Mladić i dalje je komandant Kninskog korpusa. Nema četnika. 91. ni 92. Nema ih. Ratko Mladić nosi petokraku. Član je partije. Ubeđeni komunista. Svečano se obavezuje da ću braniti nezavisnost i ustavni poredak, nepovredivost i celokupnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Ratko Mladić nosi petokraku. Član je partije. Ubeđeni komunista. Svečano se obavezuje i da ću čuvati i razvijati bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. Uvek ću savjesno i disciplinovano izvršavati obaveze i dužnosti branioca svoje samoupravne socijalističke domovine. U službi otadžbine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sa mojim drugovima, starešinama i svih iz redova svih naroda i narodnosti. Nismo mi zapalili plamen rata u Jugoslaviji, već prvo katolički kler koji vas priprema i indoktrinira 30 i više godina, nadajući se da na kostima nedužnog naroda diže moral hrvatskih bojovnika. Bez obzira na Mladićeve neke osobine kao gorštaka i tako dalje, on je, po mojoj ocjeni, bio izuzetno vojnički obrazovan i kad sam razgovarao sa nekim ljudima, mnogi su rekli nije on general, on je generalčina. U početku JNA je kontrolirala, ona je zauzela tu teritoriju i dala njemu. Prema tome nije to on osvajao, nego je bila, vidite, JNA svugdje su bile kasarne i oni su njemu predali ono što su osvojili. Prema tome on nije uzeo ništa značajno u Bosni i Hercegovini osim tih čuka i planina, a ništa značajno nije držao. Tuzlanski bazen je bio u našim rukama, Sarajevski bazen u našim rukama, Bihaćki bazen u našim rukama, Zenički bazen u našim rukama, pa ako hoćete i Mostarski bazen i kompletna kičma, Hercegovačka kičma je bila u rukama armije Republike Bosne i Hercegovine i kad se poredi ono s čime armija Republike Bosne i Hercegovine raspolagala u odnosu na ono s čime je raspolagala vojska Republike Srpske, onda ja ne mogu kao vojnik dati prolaznu ocjenu za Mladića i reći da je on u vojničkom smislu bio dobar komandant ili eventualno dobar stav. Deo vašeg stanovništva i danas smatra da je Mladić heroj. Naprotiv, Mladić je svakako odgovoran za stradanje velikog dela stanovništva. Mladić je jedna velika zabluda srpskog naroda. Ako se vi vezujete za takve ljude kao heroje, onda će trebati dugogodišnja terapija da se te zablude oslobodite. Verujte. I oni hvale njega zato što je on Srbin. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Model izvinjenja bez odgovornosti i po principu negiranja bilo kakvog velikodržavnog i još bitnije zvanično državnog zločina
insistira na budućnosti i pomirenju. Jednako kako negiraju velikodržavnu politiku do sredine 20. vijeka, danas za sve optužuju jednog čovjeka, Slobodana Miloševića. Vodim jednu aktivnu politiku i moj odlazak u Srebrenicu nesumnjivo je bio jedan politički čin i individualni građanski čin. Dakle, na sebe sam preuzeo jedan dobar deo krivice za ono što je neko ime mog naroda učinio prema pripadnicima bošnjačkog naroda. Izvinjenje. Za šta? Agresiju? Ne. Nikada nije kazano. Istovremeno, žrtvama genocida se krajnje licemjerno poklanja, bez da kaže koga je pripremao i koga je izvodio. Ako ga je izvela vojska pod komandom Slobodana Miloševića, ona nije bila njegova, već državna vojska. Vojska Slobodana Miloševića ga je još manje pripremala. Šta više, pripremali su ga oni koji su u vrijeme Slobodana Miloševića bili opozicija, još mnogo ranije disidenti, a nakon Miloševića došli na vlast i dan danas vode politiku izvinjenja i mirenja, umotano u evropsku priču. Ali jednako isto egzistira i funkcioniše danas, kao i prije 100 godina. Vrijeme nakon Miloševića, takozvane Đinđićeve Srbije, se svjesno glorifikuje kao evropsko, kao vrijeme prekida sa velikosrpskom ideologijom, a što je posebno bitno, u regiji se krajnje nekritički kao takvo i prihvata. Uz uvažavanje svih okolnosti pod kojima je Zoran Đinđić vodio tu takozvanu novu Srbiju sa kompletnim nasljeđenim zločinačkim aparatom kao bremenom, opravdanim se postavlja pitanje da li je bio prinuđen ponovo u kabinet uvesti kao savjetnika Dobricu Ćosića. Da li je bio prinuđen prvi potpisati specijalne veze sa Republikom Srpskom kada to nije uradio ni Milošević? Ne. Zapravo se radilo o identičnom programu. Program koji je kasnije preuzeo Slobodan Milošević nastao upravo u tim opozicionim krugovima. Drugim rečima, da je taj program nastao u redovima književnika, pisaca, filozofa, intelektualaca, redovima crkve. To je problem. Dakle, i opozicija i vlast bila je na istom programu. I kada je pala Miloševićeva vlast, program je ostao tu. Tu revoluciju mnogi zovu vrlo jednostavnim pučem. Da bi sačuvali program, jer ono čega smo mi svedoci posljednjih 10 godina, jeste činjenica da niko nije sa stanovišta vlasti stvarno doveo u pitanje program koji je Srbiju odveo u rat. I to pitanje nije postavio ni Zoran Đinđić. Zato što bi to javnost, srpsko društvo, vrlo teško progutalo. Kad znamo kako je očišćena ta Republika Srpska, kako je ona postala srpska. Sve nacije nisu ravnopravne. Srpska nacija, na primjer, nije dobila pravo na vlastitu državu. Dijelovi srpskog naroda koji u znatnom broju žive u drugim republikama nemaju prava, za razliku od nacionalnih manjina, da se služe svojim jezikom i pismom, da se politički i kulturno organizuju, da zajednički razvijaju jedinstvenu kulturu svog naroda. Srbija bi se u tom slučaju mogla i sama opredijeliti i definisati svoj nacionalni interes. Zbog toga se pred nju postavlja zadatak da jasno sagleda svoje ekonomske i nacionalne interese, da ne bi bila iznenađena događajima. Ugroženost srpskog naroda bila je parola velikosrpskog nacionalizma. O takvoj ugroženosti Srba u Sarajevu početkom agresije na našu zemlju svjedočio je i novinar Goran Milić, izbjegavajući granate Srpske jugoslovenske narodne armije. Teza koja je okupila četnike, a stavila u dilemu popriličan broj Srba, je mitološka priča o ugroženosti srpstva na svim prostorima bivše Jugoslavije. A pošto se Sarajevo najžešće bombarduje, zaključak bi bio da je srpstvo ovde bilo najviše ugroženo. Pa da vidimo na primjeru ovdašnjih ulica. Sa manje od 40% stanovnika po imenima srpskih junaka je nazvano preko 60% sarajevskih ulica i trgova. I to, ako pažljivije osmotrite, mitologija kosovskog boja je razrađena od Miloša Obilića do Jug Bogdana. Srednjovjekovna Srbija dominira centrom Sarajeva. Nađe se i poneki Hrvat, ali dok se ovdje dobije dozvola za Bana Jelačića, sačekat ćemo iduće stoljeće. Najmanje imena muslimanskih historijskih ličnosti, poneki narodni heroji iz Drugog svjetskog rata, tek radi balansa, nigdje ime osnivača Sarajeva i Sabega Ishakovića, kao da muslimani nisu najbrojniji u ovom gradu. Ali teza o agresivnom islamskom fundamentalizmu, teza i izraz za koji čak ni Murat Šabanović ne zna šta znači, uporno je nametana kao dokaz o ugroženosti srpstva. Samo je grad sa ovakvim građanima, sa ovakvom tolerancijom,
mogao da trpi da mu se centralne ulice zovu imenima Vojvoda, dok ga Vojvode sa okolnih brda bez milosti ubijaju po tim istim ulicama. Po Sarajlijama mogle su ostati Vojvode na uličnim tablama još 200 godina, ali mislim da će posle ovog rata biti nešto drugačije. I to ne zbog ugroženosti srpstva ili zbog islamskog fundamentalizma, nego zbog toga što je red da se pravda i istorija konačno usaglase na ovim prostorima, da nema više naroda prvog, drugog ili trećeg reda. I ta moralna nakaza, ja mislim, postoji i dalje. Zbog te nelagode koju svi osjećaju, jer svi shvataju šta se dogodilo. Svi shvataju da je to zatrpano, da je to premazano belom bojom, a da ispod toga ništa nije rešeno, ni kažnjeno, ni pozvano na odgovornost. Boris Tadić vlada po rezultatima ispitivanja javnog mnjenja. I to je doživljeno kao jedan poklon koji smo mi iznenada dobili i koji je nama melem na ranu da ipak sve te ratove nismo izgubili. Ipak poraz nije potpuni. I samo postojanje te Republike Srpske za Srbiju je krajnje štetno i krajnje, kako kažem, jedna činjenica koja onemogućava da se krene dalje. I bez obzira na sve, ni za koga osim nekolicine nacionalnih marginalaca srpskog društva, Republika Srpska nije moralna nakaza. Šta više, bez imalo katarzičnosti i kolektivne moralne odgovornosti što u njoj danas živi manje od 3% prijeratnog broja Bošnjaka i Hrvata, uz želje za dug život slavi joj se rođendan. Uz najviši državni vrh Srbije, naravno prvi red crkvenih zvaničnika i kako drugačije nego uz prisustvo nosioca srpske krune Aleksandra Karađorđevića. Republika Srpska ostala je jedini uspio politički projekt Srbije u zadnjih 150 godina. Velika krnja Srbija.